Dobro vam večer. Sutton uz knjigu, večeras uz Glavu velike ribe i Ognjena Sviličića. Dakle, autora čija je pojava više nego normalna i prirodna u Puli, samo ne baš u ovome terminu. Dakle, umjesto u kolovozu, odnosno u srpnju na filmskom festivalu, sajam knjige u Puli. Glava velike ribe kao djelo poznatog i redatelja i scenarista, pisanje romana u kojem se piše ne misleći na izrazaj lica glumca, ne misleći na kadar, koliko je drugačije, koliko je teško. Prije svega se ne misli se na novce koje to čovjek treba skupiti da bi snimio film i gomilu ljudi koje treba angažirati uvjeri da je to dobra stvar za njih, a ne samo za mene koji sam redatelj. Ono što je jako dobar osjećaj to je da kad čovjek sjedne da shvaća, ok, to je finalno djelo, ali s druge strane ono što je jako bitno da se roman otima kontroli na sličan način na koji se film otima kontroli kad čovjek krene završavati film, kad krene finalizirati, shvatite da to nije to, jer sve dobre stvari kad vidite da su napisane, znači ja volim čitati, kad vidim dobar roman mi se čini tak jednostavno i pomislim, aha, to bi ja mogao. Onda sam krenuo pisati i bilo je dobro neko vrijeme, onda shvatite dođete do one situacije kad zbilja trebate pomoć urednika i tu sam beskrajno zahvalan Romanu Simiću Bodrožiću koji me doslovce natjerao da napišem bolji roman nego što bi to bio bez njegove pomoći. Roman Prvijenac u kojem se proteže, usudit ću se reći, paralela s vašim filmskim stvaralaštvom, a to je ikonografski imperativ. Je li to točno? Da, ja smatram da kao što ne bi postojala ikona njujorškog taksista da ga Martin Scorsese ne bi snimio, tak ne bi postojala ikona hrvatskih luzera da ih ja možda nisam napisao. Oko nas su samo ikone, treba ih stvoriti, mi ih moramo napraviti. Da postojanje filmskog ili literarnog junaka ne uvjetuje neka osobita ljepota ili neka osobita sposobnost. Junak može biti i anti-junak, samo moram imati nešto ikonografski. To je jako, ja sam to probao izvući, ja mislim da su ikone naših vremena zapravo gubitnici tranzicije. Imamo bratski odnos, probleme između dvojice braće u romanu, jednu tranzicijski fatalnu ženu, smijemo li tako to reći, i probleme svakodnevice, šarenilo shopping centara i dužničko ropstvo. Pa znate kako je, Hrvati su uvijek natežu oko neke zemlje i manje. Tako se ovdje dva brata natežu oko kuće koju je njihov pokojni čača izgradio jer je radio u Njemačkoj. Sad jedan je zapao dugove u Zagrebu i želi to prodati. To je tako normalna stvar, a ima neku ženu koja onak nije neke naročite kvalitete, ali ima dobro srce i na neki način je nekakva bivša hostesa koja je onak evo našla nekog propalog poduzetnika i sad njih dvoje zapravo ovisi o tome da prodaju tu jednu kuću. Imate li namjere ili možda vidite da to može netko drugi roman prepisati u scenarij, snimati film? Mislim da bi bio ogroman izazov ovaj roman napraviti kao film zbog toga što taj odnos toga što likovi misle da jesu i što oni stvarno jesu, to ja ne bi znao kamerom opisati zbog toga što je taj odnos. Moji filmovi, za moji filmovi ljudi kažu da su dosta suptilni. Ovaj bi bio možda suptilan do granice da više se to ne bi znalo ja ne bi znao to napraviti. Dakle, Glava velike ribe, Ognjen Sviličić, čovjek za kojeg znamo da zna izvrsno režirati, apsolutno treba provjeriti i pročitati kako čovjek piše. Program Mlada Bosna u egzilu večeras znači jedno i to prilično slavno ime u inozemstvu, Alen Mešković, knjiga Ukulele Džan. Alene, roman o adolescenciji, o odrastanju i to mladog izbjeglice iz Bosne, pritom pisan na danskom jeziku. Pisati na materinskom jeziku, pisati na danskom, dilema i način na koji ovaj roman nastajao. Pa ja sam pokušavao napisati ovaj roman na našem jeziku prvi put sa 18 godina, 96. Dakle nekih godinu i pol dana nakon što sam otišao iz Pule. Međutim, tad je sve bilo sve svježe i naravno nije mi to pošlo za rukom, bio sam zelen samo 18 godina, sam 2000. pokušavao, zadnji put nekih 2004. Ali tad je sve još nekako bilo u nekom nivou anegdota ili odlomaka, situacija, tako da nisam znao da će to biti roman ili pripovjetke i u kojoj mjeri će to biti autobiografsko, ali je tada bilo dosta autobiografsko. Kad sam odlučio pisati roman na danskom 2009. godine, tad sam odlučio pisati roman. I dakle, autobiografski nivo je manji, tako da ja obično kažem da je to jedan miks autobiografskog i romaneskog. I onda je sama ta jezička, ne distanca, nego otklon, dakle pisanje na danskom je pomoglo da se stvori taj jedan otklon. Osim toga bio je vremenski otklon od nekih 18 godina.
ja sam prebolio sam Pulu, prebolio sam izbjeglištvo u Hrvatskoj, dakle, ili rat koji je tome prethodio. Spomenuli ste Pulu, postoji jedan zanimljivi moment s današnjim datum, ako se ne varam. Da, za 3 dana će biti 20 godina kako sam otišao iz Pule. Dakle, vaš put je bio Bosna, Derventa ili... Da, nakon 14,5 godina života u djetinjstva u Bosni, u Derventi, došao je rat, doživio sam rat nekoliko mjeseci, zarobljeništvo i onda smo bili smo u izbjegličkom centru u Banjolama. Tu sam bio 2 godine i 4 mjeseca i nakon toga sam sa 17 godina otišao u Dansku. Tada ste u Danskoj. Koliko ste razmišljali, pišući u ovoj knjizi, o pravim omjerima jedne, možda svima u nekoj generaciji poznate priče o odrastanju, jer svi koji smo tih nekih godina vrlo smo slični gdje god da živjeli, i onom okruženju koje je Dancima možda, meni zanimljivo, ali ipak egzotično. Da, pa čujte, moje i svačije odrastanje je manje više slično po pitanju razvoja, dakle, u tim godinama. Međutim, u mom slučaju, u slučaju moje generacije su okolnosti specifične. Dakle, rat, izbjeglištvo, izbjeglički centar na obali Jadranskog mora. Možete misliti, mi smo bili izbjeglice, prognanici i turisti istovremeno. Živci kao konci izlaze iz mog mozga pa polako rastu, stvarajući postepenu mrežu niti svih duljina i debljina koje se prostiru cijelim tijelom. Malo smo dislocirani, ali naravno s dobrim razlogom u foajeu Istarskog narodnog kazališta, jer govorimo o kristalnom kardinalu, čovjeka od teatra, Damira Zlatara Fraja. Svođenje računa, to bi najkraći opis možda svake autobiografije bio, zašto baš sada, kako ste osjetili da je došao taj trenutak za, evo, ovu knjigu? Pa ja bih ovako rekao, istine su nemjerna cijeli život u čovjeku. I onda dođe jedan trenutak kad pukne i one jednostavno izađu. Tako se dogodilo i sa ovom knjigom. Jer Djetinjstvo, kreativnost, teatar, pa skoro traume, do današnjih dana. Ja mislim da će trebati još 2 takve. Jer mislim živjeti preko 100. Recite, dio koji je objavljen u tisku, nazvali bismo ga univerzalno kontroverznim, vaša trauma iz djetinjstva, što još možemo očekivati u Kristalnom kardinalu? Pa to nije knjiga traumi, svakako. To je zaista knjiga ljubavi i knjiga potrage za srećom. Eto, ja sam zaista isto kao i svaki drugi čovjek, kad u jednom trenutku osvijesti samoga sebe, osvijesti tu potrebu da bude ljubljen i da bude sretan. I upravo je ta knjiga zapravo slijedi te putove u mojem životu. Mjesto koje je odabrano ili ste ga birali za promociju knjige, slučajnost ili prostor u kojem se jednostavno osjećate najugodnije, najprirodnije, najležernije? Ti mislite u Zagrebu? Mislimo ovdje. A ovdje? U ovom prostoru se osjećam kao kod svoje kuće. Tu su svi moji dragi prijatelji s kojima sam stvorio jedan cijeli opus kazališni i jako mi je drago da u ovoj kući možemo promovirati ovu knjigu. Hvala vam lijepa. Hvala vama puno. Bilo je ovo sve za večeras, kronike sajma knjiga u Istri s vama su na 3. programu ponovno sutra. Doviđenja.